دما خوش ببینرین هجا ایرو 28 جوتمه 2022 جه روشان جه روژا اینی بویا رو گشتدن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. ولی جاره کردن دما خوش ببینرین هجا سروکی اوکراینی زلنسکی ادعا کرد که ارتش روسیه دناوا دروژانده سی جاران به بالافرین بیمروف ایریش بک آنینه لگوری کیوی بالافرین ایرانی دوان ایریشان دتینه بکار آنین لی تهرانی بریان هاج اف ایداین کیوی رد کربون. پشتی تاقینا لسر پرا کرمه روسیا ایریشن خواهین لدیجی اوکراینای زیده کرن به تایبت لدیجی پای تخت کیوی. دوان ایریشان ده بینا سازیا ولات ناوندن الکتریکی و آوه بونه آرمانج. ارتشا اوکراینای جی هول ده باجار خیرسونه جبن کنترولا هزین روس درخینه. لو ما تفگره هر دو ولاتان نیشان ده که و ایریش دروژن پیشته دجوارتر ببن. Нашого неба не допустили прориву стерв'ятників. سروک اوکراینای زلنسکی راگهاند که دناوا دروژن داویده ایریشین روسیا لدیجی وان زیده بونه. لگوری زلنسکی سی ایریشین به بالافرین بیمروف 4500 ایریشین موشکان و 8000 ایریشین بالافرین شر بکاتن. Корюківка стає Бучею. سروک اوکراینای جاره کدن دیار کرد که دوان ایریشان ده بالافرین بیمروف این ایرانی هاتن بکار آنین. لگوری ادعای رایدارین اوکراینی بالافرین ایرانی بناوی شاهد 136 هاتن بکار آنین. Ось таких шахедів лише на платформі زلنسکی جی لبر بالافرک ایرانی یا هاتی خستن افدا خویانی دا. بوان دیمانان دخوازه پشتراس بکه که ایران دسته که ده ایرشین روسیایی. ده سری ده امریکا هزین روژاوایی جی ادعا دکن که ایران بالافرین بیمروف دان روسیا و ده ایرشین لده جی اوکراینای ده دین بکار آنین. به توقف جنگ در اوکراین تاویوه یکی جی طهران رد که که وان بالافرین بیمروف دانه روسیایی. روسیا جروشا لأوکراین ولاتین روش آوایی تام باردی که سروک روسیه پوتین اویک جاره کدن با آوایی که اشکر آنی زمانو گوت آمریکا حوالبندین وی لأوکراین یه لیستوی که قریش و خطرناک دلیزن هر وها سردستی روش آوایی یا لجهان محکومی هلوشینیه. سروک روسیای ولادیمیر پوتین ادعا کرد گو سردستی گردونی روژاوا محکوم تکچونیه و امریکا و هوالبندین وی لیستیک ژئوپلیتیک خطردار خوینی و قریش لأوکراینای دلیزن دا گو پیشی لوی هلوشینا نچار بگرن. Я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. بوتین به ادعاین گو پولیتیکای روژاوا و زیدتر کاوسی درخه و هاگوت. یه گو بعد چینه طوفان ددرو. بوتین لوال دای کلوب سازیا هری به باندور آرامانی روسیای گوتیکرین وی ین خورد به کرملین هنه روژاوا سوجدار کر گو هول دیده سروریا لدورندن ین جیهانه نمازا آسیای بکه و مدل خویا جواکی جیهان و نرخن خواه فرض بکه. بوتین دیار کر گولی سردما دیروکی یا سردستیا روژاوا یا گونای پارچه کرن لجیهان بربداویه ودیچه و افزشتانی زمان. ام لبر سینوره کی دیروکی نه. ام جداوی شر جیهان یدیمین حتانها لپیشبری ما 10 سالن هری مترسیدار هری نب پیشبینی کری و ده همان دمه دهیه. بوتین دیار کر گوی بروسیای و هزن دنین گرنگره با خبرن و هاگوت. اف چقاز زوب به او قاز باشتره. بوتین هروها اروپا هشیار کرو دا خویا کرن گو جیهان که پرنگی دیواته فرسنده که داوی جبوان گواته ژئوپلیتیک جنوب بدز بخه و هگمونیا امریکا خلاص ببه. Слышали, что ли? Серия других заявлений идет по этому поводу. Руководство, значит... سروک روسیای خطابی اوروپیان کر و ها دوام کر. نه روسیا ریوبرین و جکریزا لأوروپای برپرسیارن.
بوتن بالکشان سر وی یکی گوتوه آلوزیا هیی روسیا روژاوا وکه دجمن نابینه و گوت الیتانو لیبرال آروژاوایی دخوازه روسیا قرض بکه و تنه بکه لیبسر ناکوین. بوتن لسر ادعاین گو دبیجن روسیا پلان ابکارانینا چک نوکلری دکه دست نشان کر گو هزن لشکری یا روسیا تنش بو ارمانجین پاراستنه دستور دده گو چک نوکلری بکار بینه. سروک روسیای گوت حتی گو چک نوکلری هبن و خطری ابکارانینا ویجی هبه جبرویه که دوی اف چک ورن سینوردار کرن. بلی واشنگتن جه هیزا پکینی یا آبوری و لشکری دترسه جبرویه که ایدی لجه روسیا چینی جخواره وکه دجمن حریم زند بینه. وزارت پاراستن یا امریکای پنتاگون در راپورا استراتژیا پاراستنا نتویا 2022 ده چین وکه دجمن حریم زند جه خواه در ریزا یکمین دجی دگره. تدی شرل اوکراینای چین جبو دولتین یکوین آمریکای پسکریکا حریم زند اولکاریه. ev یک جوی ده پاشا روژه ده شوازه بجهگرنی نشان بده. More than $56 billion for air power platforms and systems. وزیر پاراستنی آمریکا لوید آستن راپور استراتژیا پاراستنا نتویا 2022 به داخویانی که چاپمنی اشکره کرد. در راپورا جه هشتی رو پلیپیک دهاته بلگین هشیاری دیده که چین هول دیده هوالبندین آمریکیین لهند پاسیفیک تیک ببه و ارتش خواه آمازن جبو زوردستی و گفخوارنا جیران خواه بکار بینه جی دگره. هر وها هاد گوتن روسیا جبو آمریکا و هوالبندین وی مترسیه که جدیه و تی گوتن. ev hevkarî ji ber ku Çîn û Rusya bi hev re mezin dibin di warê ewlehiyê de pirsgirêkeke cidî derdixe pêş. Forging integrated deterrence. Wezîrê Parastinê Lloyd Austin daxaftina xwe ya li Pentagonê de got, Çîn tekane hevreke ku hem niyet û hem jî hêza wê heye ku nîzama namnetewî ji nû ve biguherîne. Rusya berûva jî Çînê nikare di demeke dirêj de bawekî sîstematîk li hemberî dewletên Yekbûyî Amerîkayê bixebite. Li êrişa Rusyayê jî bû bercewendî û nirxên me gefeke lezgîn û tûje. Belge stratejî li gel du raporên dinên li ser parastina mûşekî û çekê navokî roja pênşemê hatin weşandin. Nexşeyek berfireh ji bo plansaziya leşkeriya Amerîka bu 4 salên bê pêşkeş dike. Hîna jî li Iraq û nêzî hezar leşkerên xwe li Sûriyê hene. Li Washington anha li şûna operasyonên dijî terorîzmê balaxwe daye sergefên hevrekên serekeyên wekî Çînê. هێزا ژنێ پشتی ساڵên dirêj carekedin li nava Îran û Rojhilatê Kurdistanê agirê serhildanê geş kiriye li dijî rejima Taranê xwepêşandan û nerazîbûn derbasî qonaxeke nû bûn ji ber xwepêşandanên li piraniya bajarên Rojhilatê Kurdistanê belav bûne hêzên rejimên neçarman bi şûn de bikişin. Li Îranê û Rojhilatê Kurdistanê agirê serhildana jin pêşengtiyê jê re dikin geş bûye. Li bajarê Mehabat gelek sazî û bankên dewletê hatin şewitandin û demek avahiya qaymeqamtiya bajêr kete bin kontrola xwepêşandêran de. Tê gotin di dema xwepêşandanê de hêzên rejîmê gule li gel barandin, kuştî û birîndar hene. Herwiha li bajarê Bane jî di dema xwepêşandanan de hêzên rejîmê êrîş kirin. Du xwepêşander hatin kuştin û hinek xwepêşander jî birîndar bûn. Li bajarê Seqz jî gelek welatî li ser banên malan dirûşmên li dijî desthilatê qêriyan. Herwiha duh li bajarê Dîwandere jî hejmareke zêde ya welatiyan bi boneya çilrojiya kuştina du xwepêşandêrên bi navê Fuad Qedîmî û Muhsin Mihemed serdana gorên wan kirin. Li goristanê dirûşmên şehîd namirin û bimre dîktator gotin. Li bajarê Xuramawa yê Loristanê jî merasîma çilrojiya qetilkirina Nîka Şakaremî pêk hat. Merasîma bîranînê ve guherî xwepêşandanê. Dirûşmên li dijî rejîmê hatin gotin û di navbera xwepêşander û hêzên rejîmê de pevçûn derket.
دوه بشev li bajarê Brugerz ê Loristan û bajarê Miyanduaw yê Urmiyê jî xwepêşandan hebûn. Di piraniya xwepêşandanên li bajarên Rojhilatî Kurdistanê de hêzên rejimê nekarîn xwe li berî hirsa gel bigirin û xwe bi paş tekişandin. Her wiha li bajarên Îranê bi taybet li paytexta Tehranê gelek navendên cuda xwepêşandan û nerazîbûn hebûn. Li bajarê Kerec, Meşhed, Erak, Şuş, Zehîdan û çend bajarên din jî xwepêşandanên girseyî hatin li darxistin. Di navbera xwepêşanderan û hêzên rejimê de alozî û pevçûn derketin. Piştî merasîma çilolojiya kuştina Jîna Emînî ku bi tevlîbûna 10,000 kes li Koristana Ayçiya Seqizpêk hat, xwepêşandan û nerazîbûn li bajarên Rojhilatî Kurdistanê berfirehtir bûn. Têpayîn bi rasthatina çilolojiya qetilkirina xwepêşandêrên din re jî xwepêşandan hîn zêdetir berfireh bibin. بلام جیرانی به عراق دوام بکن ل عراق پشتی بیتری ساله که سرکمار او سرک وزیر نو هاتن هل بجارتن پارلمانتو عراقیا جبو اریکرنا کابینه محمد شاه سودانی کومبوی کابینه وی اریکر به وی اکره ایدی سودانی با آواک فرمی بو سرک وزیر عراقی دول سرداخواز سودانی جبو باوریا به کابینه وی پارلمانتو عراقی جویا دیندانا جبو اریکرنا کابینه سودانی به تبلیبونا 205 پارلمانتران پیک هات سروکی هفپیمانیا دولت یاسن نوری مالکی، سروکی هفپیمانیا فتح هادی آمری، سروکی گشتی اصحاب اهل حق قیس خز علی او هنکری و بریندن تبلی جوینی بون. ده جوینی ده محمد شیعه سودانی برنامه حکمت آخوا پیشکش کرد. برنامه او نامزدین جبو وزیرتی کتنه دنگدان او جعالی پارلمنتوی و جیهاتن اری کرن. کابینه سودانی جه 23 وزیران پیکتی. ده جوینی ده 21 وزیر هاتن اریکرن او دو جبو جوینا بیا پارلمنتو ایمان. هن نامزد جبو وزارتا جنگه او وزارتا آواکرن او نشته جهبونی نهاتن دیار کرن او هلبجارتن. اف هر دو وزارات پارا کردانن جبرنا کوکیندنا برای یعنی که او پده که اف وزارت نهاتن دیار کرن. کره باکور به سنری کره باشور و ژاپنیا دلیزر و بریا سئول و توکیو راگاند کو کره باکور دو موشکین بالستیک بر به دریای ژاپنیا و آویتنه سرک آژانسا انرژی اتمی یا نافتنتوی جدی بیشه جرباندنا اتمیا کره باکور و خماوانیا سرکبه. کره باکور ji destpêka salê ve nîşanda ku wê di nava salê de lez bide ceribandina mûşekan. 근거 없이 비난하며 어제 22시 30분경부터 Li gorî daxuyaniya sererkaniya giştiya Koreya Bakur ji herê ma Kangwon a başûrê Rojhilatê Koreya Bakur du mûşekên balîstîk ên menzîl kurt ber bi deryaya Japonyayê ve hatin avêtin. さらなる分析を進めた結果、現時点までに得られた諸情報 Hikûmeta Japonyayê ragand ku mûşek li dervê herêma aboriya taybet a Japonyayê ketine û ti ziyan negihîşt keştî û firokeyên ku li wê deverê digerin. And what do you say to the Russian ambassador who says you're just inspecting two? Laliyekê din serokê Ajansa Enerjî Atomê Navneteweyî Rafael Marian Grossi diyar kir ku ceribandina nû ya nuklerî ya Koreya Bakur wê bibe xema sereke. Grossi diyar kir ku ceribandina nû ya nuklerî ya ji Koreya Bakur wê bibe sedema fikarên mezin û wiha got herkes bêhna xwe digire. Ceribandinên din jî tê wataya ku amadekarî û çêkirina cebelxaneyê çêtir kirine. Ji ber vê yekê em vê yekê ji nêz ve dişopînin. Em hêvî dikin ku ew ê nebe lê mixabin nîşanan berûva jê vê yekê destnîşan dikin. South Korea and the US took part in this military exercise together with about Hêjayê gotinê ceribandinên mûşekan beriya ku Amerîka û Koreya Başûr di destpêka vê hefteyê de tetbîqata hewayî hevpar a leşkerî pêk bînin pêk hat. Bi vî awayî rêveberiya Pyongyangê bi binpêkirina biryarê neteweyên yekbûyî re ji destpêka sala 2022 ve 28 hewildana xwe pêkanî. بری بینرین هجا دمک کل سرانسری جهان او تایبت ل اروپای کریزا آبوری او گازا خوازایی درکتیه پیشده لدو ولاتین جیرانیان روشلات ناوین لبنان او لإسرائیل آلوزین بقاسی سنوری بجاهی اوقاتجی ده چارچوبه لدریای دجی آلوزیه که مزن دنابرا
هر دو ولاتان ده درکتیه پیش ایدی اف آلوزیا کو یا سنوری دریایی یادنا برا هر دو ولاتان ده جالی آمریکای و داخوازا چارەسەریە که دهاتەکردن او سالین دور و درێژ دانوستاندنین دنابەرە هەر دوو وڵاتان دا دهاتن پێک ئانین لێ حتا نها ئەف ئالۆزی نەکەشت بوو ئەنجامێکی ئەنگۆ چارەسەریەک ji بۆ پێک ئانینا ئەنجام û ئارمانجên li deryayê li deryaya Egeyê nehat bû dîtin û herî dawî ev yek duh bi peymaneke fermî dinabera İsraîl û Libnanê de derbasî qonaxeke nû bû û li hevkirineke sereke ya dinabera her du welatan de pêk hatin. Belê bînerên hêjema got duh peymana ku hatiye îmzakirin di navbera Tel Aviv û Beyrûtê de bûn ev peyman jî li ser snûrê deryayî ku bi salan di navbera her du welatan de cihê aloziyê bû. Pêk hatiye her çi qasî di sala 2012 de yek ji rêveberên Amerîka ji şandeyên Amerîka wê demê xwestin ku bi xeteke navbeynkariya ku snûrê bi qasî 806 kilometre çargoşe ku alozî tê de heye xwest çareseriyeke bibîne lê hemû hewildanên wê demê yên xov negeştin encamekê û danûstandinên di sala 2012 de êdî hatibûn rawestandin. Lêger em derbasî wî yekê bibin ev nakokiyên ku snûrên deryayî di navbera her du welatan de ne bi qasî 806 kilometre çargoşe lê li gorî Libnan îddia dike ev nakokiyeke bi qasî 2290 metrekara çargoşe digire nava xwe û aloziyên heyê jî li gorî aliyan bi vî awayî bû. İsraîl li xeta ku şandî bû ku li gorî danûstandinên di sala 2012 ku me bi xeta şîn diyar kiriye ku bi qasî 409 kilometre çargoşe hîn zêdetir ji para xwe daxwaz dikir weke snûrên deryayî yên xaka welatê xwe didît li aliyeke din xeta kesk ya ku Libnanê temsîl dike ew jî bi qasî 1430 kilometre çargoşe digire nava xwe û Libnan di nava salên dûr û dirêj de di vê yekê de israr dikir û digot bi ti awayî nabe ku İsraîl di çarçoveya xaka çarçoveya snûrên deryayî yên welat de lêgerinekiya gazaxwazayî pêk bîne lê İsraîl tevî van bangan û gefên Libnanê jî her tim ev yek binpê kir û lêgerinên xwe yên di vê çarçoveyê de jî bi dawî nekirin heta ku êdî herî dawiyê doh di navbera her du aliyan de ji xeta İsraîlê em derbas bibin derbasî xeta Hofman em wê yekê jî derbas bibin û li ser xeta Sûriya ku hûn dibînin ku bi qasî 307 kilometre çargoşeye di navbera lîderên her du welatan de peymana ku Amerîka dewletên Yekbûn Amerîkayê navbeyinkariyê kirî peymanek hate îmzakirin û Libnanê jî ev yek bi aweke eşkere anî ziman ku ew ê li snûrê ku ji bo wî hatiye diyarkirin de ango snûrê deryayî yê Libnanê wê ti hevkariyeke şerîkî bi İsraîlê re pêkneyne û İsraîl jî ji aliya xwe ve ji peymana ku hatiye îmzakirin kêfxweş ji ber sedemên sereke yên vê yekê ew e ku İsraîl dixwaze xwe bike hinardekar ango firoşkarê herî sereke yê gazaxwazayî ji bo Awropaya ku di nava rojên dawî di nava mehên dawî bi şerê li Ukraynê re krîza gazaxwazayî jiyan dike dixwaze êdî hemû pêdiviyên xwe ji İsraîlê bide derbazkirin. Di vê çarçoveyê de İsraîl ji peymana ku di navbera aliyan da got peymana ku ji be navbeynkariya dewletên Yekbûyên Amerîkayê hatiye îmzakirin pir kêfxweş e û heta ku ji kêfxweşiya xwe zêdetir ev peyman weke peymaneke dîrokî jî bi nav dike li gorî snûrên ku hatiye xêzkirin jî tenê du giravên stratejîk yên ku aliyan her tim li ser di nava nakokiyê de bo êdî ew jî hatine dabeşkirin û li herêma ku êdî ji xeta sor û ber bi bakurê wê ve diçe hemû dikeve çarçoveya xaka snûrên Libnanê û Libnan ji dewlemendiya deryayî ya van herêman hem di aliyê lêgerîna gazaxwazayî hem jî ji dewlemendiyên dinyên deryayî dê îstîfadeyekê bigire û ji jêra wê jî xwe xebatên lêgerinê yên İsraîlê yên ji bo gazaxwazayî li van herêman dewam dike ev yek hemû piştî 5 hezirana 2022 İsraîlê lêgerinên xwe gazê li herêmê rawestand êdî hêviyên pêkanîna danûstandinekê derket bûn pêş
نقشه داوی یا هریکو هر دو آلیان لسر لحف کری بو بفی آوی بو او یا کو دیار جی اوه اسرائیل بفیه که خواست کو ده هنارده کرن او دفروتنا گاز خوازایی یا جبو اوروپای ده به ولاتی هری سرکه پیمانا کو دو دنابر هر دو آلیان ده هاتویا امضا کرن اون آلوزی اونا کوکین بسالان ین دنابر هر دو آلیان ده محول دال سر نقشه ببینرین هجاره پار و بکن ام لور دیگه جین داوی بلتنا خویا جهانی او دبیجین حتی روشا دوشمی جاره کردن ورین پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیده هر شاد بختوار بن